Početak maja 2024. godine. Đurđevdan. Nalazimo se u selu Brestovac u blizini Negotina i prisustvujemo svečanom otvaranju API komore SANUS. Možemo do komore, do API komore naše, u čiju čast smo se danas i sastali. Pošto je danas i slava velika, ima puno ljudi, pa bih odmah bi otišli. Sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav. Isušivo groblje živo darovav. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav. Isušivo groblje živo darovav. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt poprav, isušivo groblje živo darovav. Jako pljenik sloboditelj i niši zaštititelj, nemušvujuših vrač care poborniče, pobjedonoše velikomučeniče Georgije, moli Hrista Boga spastisja dušam našim. Gospode, Bože Vседržitelju, sotvori nebo, razum i ostalo i zemlju, natvrdi Jezus, date i sodjetroci očeski. Amin. Na zdravlje, na spasenje, da ste mi živi i zdravi, Bogom blagosloveni, neka ovo bogugodno delo koje su vaše ruke i vaš izradile, da svaku korist i blagoslov i neka se Boži blagoslov izlije na vas i na vašu porodicu. Hvala. Hvala. Bože daj. Ovo što vidite trenutno ovde, imamo dva pacijenta, da tako kažem, sa ili bez respiratornih tegoba, a ono što vidite to je inhalacija vazduhom iz pčelinje košnice. Dakle, pčelinja košnica koja obiluje svim onim što pčela radi, a to je med, polen, propolis, matično mleč, pčelinji vosak, znači imamo mogućnost da to sve naš organizam konzumira preko ove inhalacije. Pre svega to ima uticaja na imunitet organizma, odnosno na podizanje odbrambenih snaga organizma, a preko disajnih organa ulazi u krvotok, pa tako da ima i apsolutno blagodetno dejstvo na celokupan organizam. Prevashodno se koristi za oboljenje disajnih puteva, dakle kod bronhitisa, alergijske astme, raznoraznih oboljenja gornjih respiratornih i donjih respiratornih puteva, znači direktan uticaj ima preko plućnih alveola, a posledično tome i ima dejstvo preko krvotoka i na ostale organe i organske sisteme. Ono što je apsolutno
kontraindikacije praktički mogu da kažem da i nema. Jedina kontraindikacija apsolutno može da bude alergija na polen i to je jaka alergijska reakcija na polen, eventualno na pčelinji ubod, ali zato su naši klijenti ovde zaštićeni, znači nisu u neposrednom dodiru sa pčelama, dakle pčela ulazi i izlazi u košnicu od spolja, tako da sedeći u ovoj komori, onaj ko se inhalira ne dolazi u dodir sa pčelama. Ja u moje ime zahvaljujem se na ovakvom pozivu. Tu su ljudi koje smo pozvali, koji naravno znače za ovaj naš deo. A sad će, pošto sam ja samo fizikalac u svemu ovome, pamet je sa moje desne strane. Tako da... Hristos Voskrese! Srećan praznik današnji Đurđevdan svima koji slave, pa i nama koji smo upriličili na današnji dan, pošto nam je unuku rođendan, da bude zvanično otvaranje ove naše apikomore na današnji dan. Pre svega želim da se zahvalim svima vama koji ste došli i uveličali ovaj naš skup. Zaista hvala puno. Ja sam malo spremila i govor da ne bi nešto zaboravila, neću mnogo da duljim. Pre svega, htjela bih nešto da kažem o šta mi to radimo u stvari. Ovde ima i pčelara pa će me ispraviti ako nešto pogrešno kažem. Da počnemo od neke tradicije, porodica Paunović bavi se pčelarstvom više od 100 godina, znači prve košnice su bile 30. godina prošlog veka i evo Dejan je tu, naslijedio je i on od svog dede pa oca, tako da eto već unazad 10 godina i mislim da mogu da kažem aktivno bavimo time. Ja nisam pčelar, odmah da se ogradim, nisam pčelar, ja sam eto nekako nadogradnja na moje obrazovanje, ajde, jeste apiterapija koja je organizovana pri Pčelarskoj akademiji Srbije i koju sam ja prošle godine završila. Tako da eto bilo neminovno da krenemo i sa ovom pričom. Da vas uvedem za one koji ne znaju, apis na latinskom znači pčela, apiterapija bi značila znači terapija pčelinjim proizvodima. Apiterapija nije kod nas cijenjena onoliko koliko bi trebalo da bude. U drugim zemljama je to mnogo više i daleko više se s tim radi. Čini mi se možda je razlog i nedovoljna prosvećenost stanovnika u tom smislu, nedovoljna možda i dostupnost tih pčelarskih proizvoda. U svakom slučaju Srbija ima kapacitete, ima mogućnosti, ima ljude koji se bave pčelarstvom, koji zaista rade vredno na tom poslu. Sama reč apiterapija znači terapija pčelinjim proizvodima. Od pčelinjih proizvoda svima poznat med, polen, propolis, perga, matična mleč i pčelinji vosak. Med je jedna od najhranjivijih, najtraženijih namirnica i čini mi se kod nas se koristi samo kad čoveku bude potreba, recimo kad se razboli i tu je možda i greška, nije greška, ali daleko veći benefit od meda je kada se koristi u preventivi. Zatim polen ili cvjetni prah koji pčele skupljaju vredno i od toga dobijamo pergu koju one sebi stavljaju u saće, u ćelije saća i od toga prave sebi perga u prevodu znači pčelinji hleb.
prave hranu koju će koristiti u narednom periodu, ali eto mi ne mnogo, ali eto koristimo i to da ponekad konzumiramo. Zatim imamo matičnu mleču, daleko na visokoenergetski preparat pčele, odnosno proizvod pčele kojim ona hrani larvu, hrani maticu, što bi sve reklo u prilog njenom značenju. Pčelinji vosak, aromatični proizvod pčele koji se koristi mnogo u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. I jesam li nešto propolis? Propolis najjači prirodni antibiotik. E sad, u našem domaćinstvu, u našoj ponudi koristi se, znači mi vadimo taj bagremovi livatski med, znači zavisi od ispaše, bagremovi livatski med i u novije vreme pravimo te medne mešavine, dakle med sa lekovitim biljem i ono što je u zadnje vreme postalo popularno kod nas u zadnjih možda 2-3 godine, a u svijetu već daleko se na tome radi, to je ta api inhalacija. To vam je inhalacija vazduhom iz košnice. Dakle, inhalator koji je prikačen na krov košnice pomoću elektromotora koji tera ventilator i taj vazduh iz košnice praktički vi udišete i udišete sve ono što pčela radi. Odnosno, sve te proizvode možete na taj način, da kažem, konzumirati. Preko disajnih organa do krvotoka, a zatim i na organe i organske sisteme celog organizma. Prevashodno ima uticaja na oboljenja disajnih puteva, to su raznorazni itisi, bronhitisi, rinitisi, sinusitisi i tako dalje, do bronhijalne astme, a kažem preko krvotoka i na ostali deo tela. Apiterapija nije dovoljno cijenjena kod nas, to sam već napomenula. Zvanična medicina je tu negde, koristi je kao pomoćno lekovito sredstvo, ali još uvek, ponavljam opet, nepriznata dovoljno i nadam se da će u budućnosti se ta priča promijeniti. Evo, ja sam primjer, a ima ih nekoliko, sa mnom su bili na edukaciji lekari, anestezijolozi, specijalisti opšte medicine, koji su prepoznali dobrobit i benefit svega onog što pčela radi i praktički bi to trebala da bude nadogradnja, da kažem, na naše medicinsko obrazovanje i zaista je po meni, mislim, ja sam zaista već i do sad se uverila u to i nadam se da će u budućnosti sve više ljudi, što više ljudi prepoznati u stvari sve to što pčela radi, jer pčela je jedna fantastičan, ne znam kako da je nazovem, životinja, znači insekt koji fantastična organizacija rada u košnici, raspored rada. Kad bi ljudi malo više se ugledali na pčelu, bilo bi to mnogo bolje i zaista mnogo u vijestima i na društvenim mrežama možete da vidite čuvajte pčelu jer pčela čuva svet. I to bi trebao da bude zaključak te neke moje priče. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste došli. Slobodno se služite sami, a i pitajte, evo mi u žutim majicama smo tu da vas uslužimo, ali slobodno se služite sami, ovo je ovde za sve vas. I neko nešto želi da kaže, evo ga Žika, naš prvi komšija koji se bavi pčelarstvom. Pokloni jednu maticu, profesora Kuličevića. Zahvalim i poželim uspeha, jer to je mnogo dobro, mislim, mi smo malo selo, ali vrlo interesantno. Vidite se dobro, videli ste kako to izgleda, jedno okruglo, lepo selo sa lepim centrom. Imamo manje ljudi, ali bit će ih više. I htio sam da kažem da sećam se kad sam sa Deda Žikom pre 50 godina ovde počeo o pčelarenju, ja, Deda Žika je već bio čovjek, iskusan pčelar i tako dalje. I za divno čudo od njega baš sad nema, ali to je to. Htio sam da kažem da na dobrom smo putu, pošto sad Brestovac ima oko 600 košnica, ima API komoru, što je veoma važno, ima, da se ja sad malo prezentujem, proizvođača matica već 20 godina, jednog od većih u Srbiji, i mi smo na dobrom putu, ja ne znam da li ste čuli za Kamenovo, najpoznatije pčelarsko selo u Srbiji, da dođemo da postanemo turisti. Hvala.